League, Chelsea Real 2-0, donc Rodrigo allait doubler que allait kira 2-0 retour 2-0, donc Chelsea ma se kuka on recevait hanne kasro match retour kero ka terrain mais benata Chelsea ma se ka foi de que donc o Real blakata de final la sisa o si ka City ni Bayern ka match kono no flala ne kele mo mana qualifier donc no wese demi final la sango ni Real tranquille ayre bolo est ce que Real abse kanyina ni Ligue des Champions da sarwaye rom tata mu ke se ave ko de kanyina wa walma Real banga ka munne kono awa kana tay Real ko ina ave chukoni est ce que City ko so ko lem na walma ni Bayern kalfira abulo equipe jumane bi se ka Real la jo ina saison kono donc abse ko lu be bla commentaire la ansiglendo ka match demi final doing kono donc sini donc match mana ka chukomna ambe sigi ka demi final la to kono ndet mambulo be a pone merci beaucoup c'est la fin.